дар нишасти матбуоти шабакаҳои барқи ҷануб як масъаларо гуфтам ки ягона дар ҳудуди вилояти хатон ноҳияи кушониён ягона ноҳияе ҳаст ки аз ҳамон меъёри зарурӣ нисфеша камтар барқ медиҳандаш аз ҳисоби барқи тоҷик. то ҳамин сухан мо фикр мекардем ки шояд мутасаддиёни шабакаҳои барқи ноҳия кӯшиш намекарданд барқи мардума дуруст ба қадри кофӣ хусусан маркази ноҳияро таъмин кунанд. баъде ки мутахассиси муҳандиси шабакаҳои барқи ҷануб бовар кардем ки хеле бад аст, яъне аз талабот аз ҳамон меъёр нисфаша барқ интиқол меёфтааст ба ноҳия. оё кӯшиш кардан нестед ки дар соли оянда ҳамин мушкила то ҷое ҳал кунед бо роҳи гуфтушунид ба шабакаи ба идораи барқи тоҷик? ташаккур. вобаста ба ҳамин ҳолате ки ёзи шумо гуфтед, проблемае ки дар соли ҷорӣ дар тамоми ҷумҳурӣ буд, ҳама мо шумо огоҳ ҳастем ва пеш аз ҳама ман ҳамин масъалаи шумо гуфтед ки он лимите ки имрӯз аз тарафи ширкати барқи тоҷик ба ноҳияҳо тақсим мешавад, барои чӣ мо аз ҳамин меъёр мо кам гирифта ҳастем. шумо дар ҳамон шабу рӯз шумо дидем ки мо лимите ки порсола доштем, мо аз ҳамон лимит ба хотири он кам гирифтем ки мо ҳамин вазъияте ки имрӯза дар барқи тоҷик буд ба ҳамаи мо шумо маълум буд. мо дар аввали оғози ина директори шабакаҳои барқ ҳастанд, дар оғози ҳамин меъёрҳое ки маҳдуд шудем, дар ҳамин оғоз ман шабакаҳои барқро даъват кардам, 2-3 бор мо ҳам масъаларо гап задем. ба хотири чӣ? барои ки аз лимит бисёр гирифтанд, моро ирод гирифтанд. онҷо иқрор шудан гуфтанд ки дар сатҳи вилоят аз ҳама кам барқ ба ноҳияи кушониён дода шудааст. 1 миллион чанд қадар талабот будааст? 600,000 мезда. аз ҳама кам хачон иқрор шудааст. инҷа гап сари сарфо сариштакории мардум ҳам не. гап сари ҳамаст ки аз ҳам боло камтар дода истодам. соли оянда ҳам барқи хомӯш мекарданд, аз ин бадтар буданд. ҳам нохушон. барои хоҳиш мекардам ки агар имкон бошад аз ози ҳамин масъала бедиде. ташаккур. мо бори дигар ин масъала қати корбарӣ мекунем. мо гуфтем ки дар аввали оғози ҳамин маҳдудкунӣ мо вақте ки дидем аз меъёр ҳам хел аст, аз меъёр мо бениҳоят зиёд қаророт кардем. дар аввали ҳамин рӯзҳое ки буд, дар аввал андозае ки умуман дар вилоят буд тибқи муқаррарот, мо аз ҳамон зиёд қаророт карда будем. ба ин хотир мо рӯзҳои наздик маҳдудият ҳам кам мешавад. маҳдудият ҳам кам мешавад, мо барқи тоҷик дар мебуроем. чӣ шароити бошад, мо беҳтар хубтар мекунем, фазои таъмини барқа дар ноҳия корбарӣ мекунем. рӯзномаи Тоҷикистон. як савол дорам. соли 1999 дар ҳамин ҷамоати шаҳраки Бохтариён дар натиҷаи баланд шудани оби дарёи Вахш хонаи қисме аз сокинон чанд деҳара, як деҳаша ман медонам деҳаи сари пул ба дигараш дӯстӣ агар хато накунам шуста буд. хоб аз ҳамин оилаҳо 5 оиларо дар байни як замин бурдан, замин доданд раисони вақт. хоб то имрӯз аз соли 99 то имрӯз бештар аз 20 сол мешавад, на роҳ доранд, на барқ доранд, на ба хизматрасонии саривақтӣ тиббӣ дастрасӣ доранд. дар ин масъала агар хато накунам ба шумо ҳам алоҳидагӣ суҳбат кардем. ягон иқдом наметавонед рӯи даст бигиред ҳамин мушкили беш аз 20 солаи ҳамин оилаҳо бартараф шавад, лоақал заминшонам тарҳи заминшон иваз кунед. саломат бошед. ҷои алтернативӣ ба он шаҳрвандо як бор мо раиси ҷамоат дастур додем ки пешниҳод кунанд ки дар минтақаҳое ки наздиктар ба марказ бошад ё ки наздиктар ба ҷое ки шаҳрвандо истиқомат мекунанд бошанд. лекин то имрӯз ягон хулосаи аниқ дамо наёмадем. мо корбарӣ мекунем дар дар ҳақиқат мо дар ҳамин самте ки шумо гуфтем нисбатан сари вақт ӯро таъмин карда тавонистем, лекин мо ваъда медиҳем ки то охири сола ин масъаларо ҳалли хача мо муроҷиат кардагем ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳалли масъаларо ёбем ва мардума ба шароити беҳтару хубтар ва таъмини барқ
چهلی که ما وقت با شما راست دادیم که رسوندن برق به اونجا خیلی مشکل است و بردن راه هم با خاطری که اینفراستراکچور را در جای تشکیل میکنن که اینفراستراکچور در جای تشکیل میکنن که اونجا محل اهالی نشین میشود و همون برای استفاده برای قسم زیادی مردم طبق مقرراتی که امروز هست معین شدگی است تامین کرده میشود. لیکن ما در صندوق کاربری میکنیم در حقیقت درجه کمبودی است. ما تا آخر سال باید برطرف شود. تا آخر سال ما وعده میتیم که برطرف کنیم همین کمبودی را همکاری کنیم برطرف کنیم. ولی از روزنامه فرار طبق معلوماتی که امور کمیته زمین ولایت داد و حتی حکومت نویه کشانیان را برای معلومات‌های بردروغ و اضافه نویسی در یک 130 گکتار زمین در کشت کارتوشکا گناهکار دادید. همین تا کجا حقیقت دارد؟ کشت کارتوشکا در سال جاری تو یکم январ. Хорошо. من یک پای چیز گفتنی هستم. امروز نویه کشانیان طبق دورنامه باید در 490 گکتار باید کشتی کارتوشکا را گذراند و ما از کارمندانی روبرانی از معاونان سرکردگی از خود رئیس نویه سرکردگی معاونان روبرانی اداره کارخانه تشکیلات خوجگاه دهقانی همه مردم امروز در سمت تامین امنیت وزقواری با مقصد تامین امنیت وزقواری در کشتی کارتوشکا صاحب خودشان گذاشتند. در حالتی که شما میگین از طرف کمیته زمین من نمیدونم کدام در دایره کدام معلومات باشد انیق و دقیق و خاطری که امروز در نویه پورا کشتی کارتوشکا تو حال هم رفته ایستاده است. تو حال هم ما دورنامه را اجرا کردگی هستیم با آن نگاه نکرده حال هم کشتی کارتوشکا در نویه رفته ایستاده است. اگر شما خواهید ما زمین را میبریم نشان میتیم شما دا پرابلم در کشتی کارتوشکا در نویه نمیشود نبود خدا خواهد نمیشود. نماینده تلویزیون سینما در ولایت محترم رئیس میان ساکنان ناحیه کشانیان در آزمون‌های جمهوریوی خصوصا آزمون جمهوریوی فروغ سوری دانای کتاب است چند نفر به دور جمهوریوی راه یافتند آیا یگان جای نمایان سزاوار را اشغال نمودند؟ محترم رئیس در حقیقت در دور ولایتی همگی از خود جمهوری کشانیان 33 نفر در دور ولایتی رو یافتند و از دور ولایتی و دور جمهوریوی 5 نفر رو گرفتند و در دور جمهوریوی اونها با جایگاه افتخاری سزاوار گشتند. آیا شما را خاله میکنند؟ نه. از بس که نوحه کشانیان یکی از نوحه‌های نه تنها در میتروس ولایت تا در میتروس جمهوری و شما از جهت شماره اهالی آیا 5 نفر کم نیست؟ راست گپ ما را خانه کردن نمیتواند عموما خانه کردن نمیتواند. ما در این سمت این روبر صدر ریاست نوی معارف نویه روزهای نزدیک تعیین شدند. پیش از همه وظیفه اولین درجه همین بیان برداشتن سطح دانشی خوانندگان میباشد. وظیفه اولین درجهش یکی از وظیفه اولینش بهتر امروز صفت تعلیم در مؤسسه تعلیمی اومد در مجموع در نوعیت وظیفه دار گشتگم مرا وعده دادم که در بین 1 سال من تغییرات کلی میکنم در نوعیت. مرا وعده دادم من به خاطر همین وعدهشون امروز این کسا پیشنهاد کردم صدر ریاست معارف نوعیت تعیین کردیم. خیلی متخصص سوهای معارف هستند از زینه‌های پسترین یعنی سوهای معارف تو صدر ریاست معارف نوعیت را جوان هستند و عهده‌داری گرفتند و نزد من همچون رئیس نوعیت عهده‌داری را باید در تا آخر سال اجرا کنند. ما هم میشناسیم باور داریم. رحمت کلام سلامت باشین. سلامت باشین. چه؟ محترم رئیس باور رو خودپرست هست تا کجای همگان میدونیم در دوران شوروی در همه جماعت‌ها فرمه‌ها بودند. فرمه‌های مقدمه‌بری و فرمه‌های گاو و دیگر چیزی خود جماعت خود دهه رو با شیر و گوشت و دیگر چیزا تامین می‌کردند. بعد از جنگ شهروندی همین فرمه‌ها کلاً بود شد. گیمان نشد خطا نمی‌کنیم یعنی که انگشت‌شمار ماندند. آیا وقتی اون نرسید که 30 سال سپری گشته است باز همین فرمه‌ها رو برقرار کنیم و مردم دیگر رو با شیر و با گوشت تامین کنیم.
چون که همه میگه که انشاد جشنی مگر فرما انشاد جشنی نیست. Акай баҳодур раҳмати калом ҳоб дарҷа сардори раисати кишоварзӣ ноҳия ҳастам. ҳоб боз агар ман ягон чиза хато кунам дар ҷараёни нишаст мегзарам. ҳоб пеш аз ҳама мо шумо аз хона саркардагӣ дар ҳаёт иқтисодчӣ ҳастем. вақте ки мо дар хона дидем ки хароҷот зиёд шид, пеш аз ҳама падари хона ё ки ҳамон роҳбари хонадон эҳтиёт мекунад ки ҳамин хароҷоти ман то охири моҳ расад ё ки бар моҳи дигар бо зиёдатӣ кунад. мақсад аз ин суханои ман дар чист ки имрӯз агар бозор талаб кунад соҳибкор оҳиста оҳиста ҳамин шумо фермаҳоро мегӯед, на ин ки ферма. мо ҳозир дар ноҳия бисёр корхонаҳоро дар оянда дар нақша дорем. имрӯз фермаи молу говам дорем дар ноҳия. ҳамхел аст фермаи ширам дорем. баромад маълумот бошад. ҷумла метиҳам ки ба намандигон барномаи давлатӣ ки ташкил шид барои ислоҳоти кишоварзӣ дар ҳамин асос ҳамин хоҷагиҳои калон ҳаҷман калон хурд шидан фермо саршумори чормоҳ ба хоҷагиҳои худ тақсим карда шуд. ҳозир дар қадангаи ноҳия 4216 сар чормоҳи калони шохдор парвариш меёвад дар 12 фермаи чормоҳпарвар. бале. دوستان در جماعت شهرک بختریان در 4 شعبه فرما بود. تنها یکی از بوده است و 3 قسم همون را بلندگار کردن. احتمالا زور ندارم خرده فروخته و زمین‌های نزدیک همدیگه فروخته تقسیم کرده است. آیا این موجود است که پرزیدنت مملکت تلاش می‌کند که فرماها زیاد شود شعبه زیاد شود؟ طرف استفاده می‌کنه. در خوجگی فجری سعید که در نزد رسانده شهر کوهتپه است تمام فرماش اموالش با گروی بند گذاشته شده است. از طرف خوجگی در گروی بند. мақсад чи аст? мақсад якай баҳодур чи аст ки ояндаи мо ҳамин нақшаро мо имрӯз аҳолии мо зиёд шудааст. талабот рӯз аз рӯз зиёд мешавад. оё мо нақшаҳои вобаста ба ин санд дар санди барномаҳои давлатӣ бошад худ нақшаҳои худи мақомоти маҳаллии ҳукумати давлатӣ бошад ҳамҷа корбарӣ карда шудем ё ки не. ман гуфтам имрӯз хоҷагиҳои деҳқонӣ мо ин соҳаи пахтакорӣ дар як аз ҳама пештар пешем дар соҳаи пахтакорӣ нигоҳ кунем. ноҳияи ҷаймон намегирем дар соҳаи кишту кори сабзавот ҳамхел аст. як ноҳияе аст ки дар чорводорӣ беҳтару хубтар аст. мо дар соҳаи пахтакорӣ пешсар будем. мо дар самти чорводорӣ ҳам насиб бошад саҳми хоҷагидорони ноҳия саҳми худшона мегузоранд. мо ҳаракат мекунем дар ҳам минтақаҳое ки шумо гуфтем бо худи анамон роҳбарони хоҷагиҳо деҳқониҳо вазифадор кунем ки вобаста ба зинда кардани ҳамон фермаҳое ки шумо гуфтед зинда кардани ҳамон